chalo. Hi, hello. Taro. Allora, c'è. La sulla che voce. Shera thera, ngata loji ju ko gorta. Sumji la shine shera thengire. Allah ben shera. Chakala. Mola solo. So. Morning sang solo. Oh, thank you. नेपाल मा चाहिँ यो कोभिड-19 को संक्रमित दिनकै दिन बढ्दै गएकाले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले धेरै दिनदेखि युट्युब मा यो ट्राभल ब्लग्सहरु चाहिँ अनि हाल्नु पाइरहेको छैन अनि सो आज चाहिँ हामी यहाँ माथि फार्पिङ मा चाहिँ हाम्रो यो शेर्पा गुम्बा उर्किन तोर्ची के पो भन्छ दिदीको छोरा चाहिँ त्यहाँ लामा पढ्नुहुन्छ अनि आज हामी चाहिँ त्यो छोरालाई चाहिँ यहाँ भेट्न आएको छु 아니야, 옮겨 내라. 잘라고 저기 있어 봐. 너, 참 좀 거 니 두자로. 니 주간발에 와디. 니 주간발에 디정치. 니 주자라 니 주간발에가 대한 니 어디. 니 코는 니가 민노 시기 좀 또 디진이야. 주로 좀 그래. 민 하체다. 나도지. 나 돌체 또 씻고. 씻고 이거 또 니 씻고 그래. 니 나가게. 니 니가 주에. They could have concerned about it. That doesn't come to Number safe the go to Should the Jalakilang biscuit rats in a tower, your curse or some got 10 years, somebody near Tenda Suso. To me on the way. Choice to your daughter. To go to go. It's a lady. As a guy, then to let her that can make it. Now I'm talking to Chupin, then heard them the guy to change and chucks on it. So I know all that. Your children number so hard. Wait, number so champion. Love Jungle to Chonga. Here, look, John, he did now some tongue. Did Dr. Cheto, Wait, John. They think I'm a cocola soon as a. And did and some of the usual thoughts in that day. Who have put you without Chicken and it's good. Dr. Chicky and Dr. Charlie audited for the end some good chunk, the end some other tune and go from Bondok. Garage in there for the quite surgicals. 다 켄전이 너 마음발다 대 롭종 장장 되는 롭은 캠보드니 차로라 켄전이 너 곰바 가올 자기 가올라 단들 간주도 사서 세셔 말해 단들 캐야도 근데 그런데 사실 공파로 하네 사서 공파도도 단단히 녀셔 단단히 쓸 거도 알아니 얘기 좀 했단다 나 이게 참 딘줄리라 Shera thera, ngata loji ju ko gorta. Sumji la shine shera thengire. Allah ben shera. 단데 로 가져래 Dana loji shine. 로줍시 Sumji la thengire. 로줍시 진짜 가져래 Zena sumba. 진짜 숨바 롭데 진짜 가져 버다 오라 La lobde zena chuo bodo. 주어 버더라 안 주어서 되는 시트 주여라 Shera logu do. 다 강들 저로 숨질렀더니 로빈 차이라 이 캠볼로 가져를 차이라 Lobendo lo shis te olas. Ane lo shera logic sunti lo choras. Di shabdi lo shi. Anjun no lo sum sa ta kemma sa chumsi. 되게 딘줄리라 되게 저기 공부하자 그러면 이 동이 좀 올라. 김은지다. 예, 네 아래 캠보지 와. 캠보 하고 나라. 뭐 희겨라. 캠보 아래 낭지 개래개래. 캠보. 캠프 민구 차도 차다.
캄보 민지인 거. 괜히 영어면서 괜히 거야. 괜히 누가 그거 쇼나 거야. 달라 좀 하나 이거. 이거 하나 사사이 말아 가다. 사산데. 사사이. 사사이. 내가 참 좋나. 알레 빠스. 빠스. 맞아. 가는 틈이 보시마. 좀. 이게 성설이야. 내가 제일 많이 한 거야. 그냥 니 삼래. 바이바이. त्यतिकै गर्दै मैले थाहा चाहिँ छ त यहाँ कति चाहिँ हो चिया खानु ल कर्मसल दाइ कहाँ लाग्नु भएको? हामी अब यहाँ यो झन्डाहरू हाल्नलाई जाँदैछौँ अनि यहाँले से पछाडि आसुरी ढाको भन्छन् त्यहीदेखि अलिमाथि जाँदैछौँ यहाँ छ जाने थापे दोइ तर हा चलो भन्नुहोस् न भाइ खेलो तारो आवाज चाहिँ भन्नुपर्छ क्या तारो झोल भन्नु न तारो हा चलो 쌍 따고 하자로 홀라솔로 몰라솔로 소소소소소 마닝장 솔로 소소소소소 이게 소소 하자로 अर्को कुरा चाहिँ अब यो झन्डा भनेको चाहिँ एउटा ड्रेस जस्तो भयो यो हाम्रो भोटे जातिको ड्रेस जस्तो ड्रेस भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजले के भन्छ एक्सपिरियन्स गर्नुपर्ने हुँदैन यो ड्रेस भनेको हेर्दाखेरि नि त्यतिखेर नि थाहा हुने चिज हो को मान्छे चाहिँ कुन ड्रेस लागेको छ ती ड्रेसबाट मान्छेको ती जात र त्यो मान्छेको ठाउँ त्यो मान्छेको देश कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ ती ड्रेसबाटै थाहा हुने त्यति हो त्यही भएर अहिले यो झन्डाले हाम्रो भोटे जाति भनौँ कि यो मङ्गोलियन जाति भनौँ कि उहाँहरूको ड्रेस जस्तो भएर यो झन्डा युज गर्ने सबै चाहिँ हाम्रै जात हो भने त्यसरी नै थाहा हुने त्यही भएर यो झन्डाबाट चाहिँ धार्मिकको कुरा मात्र नभएर हरेक कुराबाट योबाट चाहिँ पोजिटिभ पोइन्टहरू त्यसरी छ हामीले त्यसरी नै अब अर्को कुरा चाहिँ यो विश्वास कुरा हुन्छ यो झन्डामाथि कति मान्छेको विश्वास छ र यो विश्वासले मान्छेको लाइफमा एकदमै सन्तुष्टि दिने किन पिसफुल लाइफ बनाउने यो भनेको यो झन्डाले गरिन्छ यो झन्डा हाल्ने मान्छे जो मान्छे पनि यो एउटा विश्वास बोकेर नै यो झन्डा हाल्ने हो त्यही भएर अनि यहाँबाट चाहिँ फाइदा र बेफाइदा दियो हामीले एउटा तराजुमा राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ फाइदाले नै जित्छ जस्तो हामीले लाग्छ अब बाहिर ती विषयमा त्यति धेरै विश्वास नराख्नेहरू अनि यो विषयमा धेरै चासो नराख्ने मान्छेहरूले त्यति मलाई भन्दिनँ त्यही भएर उहाँहरूको नजरमा यो अलिकति नेगेटिभ पोइन्टमा पनि गन्दी हुन्छ तर हाम्रो यो विश्वास गर्ने मान्छेहरूले अनि यहाँबाट एकदम पोजिटिभ पोइन्टहरू योबाट चाहिँ हामीले पाएको फाइदाहरू एकदम धेरै छ अब जस्तो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले भनेको जस्तो यो झन्डाले एउटा जातिको यो ड्रेस जस्तो भयो योले चाहिँ एउटा जातको चाहिँ एउटा जातिको चाहिँ परिचय दिन्छ त्यही भएर फाइदाहरू धेरै छ जस्तो लाग्छ हाम्रो यो जातिहरू सबै एकता बनाउने काम पनि योले गरेको छ भनेर मैले भनेको यो हो यो झन्डा हाल्ने ठाउँ सक्दोसम्म चाहिँ हावा धेरै चल्ने ठाउँमा हुनुपर्छ भन्छ हावा धेरै चले भने यो झन्डाले धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो हावा पुऱ्याउँछ जहाँ ती झन्डासँग छुएको हावा जहाँ पुगिन्छ ती ठाउँमा चाहिँ अनि यो के भन्छ पिसफुल बनाउने र यो धार्मिकको कुराहरूमा त्यसरी हामीले विश्वास गरिन्छौँ त्यही भएर अब यो ठाउँ एकदम झन्डा हाल्नलाई चाहिँ एकदम राम्रो छ हजुर नमस्कार अब यो चाहिँ गुरुमुछे ढप्पुको शिर हो होइन यहाँ चाहिँ अब धेरै मान्छे औँसी पूर्णिमा आउनुहुन्छ अनि राम्रो दिनमा चाहिँ लुङ्ता सुङ्ता लगाउने गरेर आउनुहुन्छ यहाँ आउनुहुन्छ बत्ती सत्ती बालेर चाहिँ धोर्जीफामो तल धोर्जीफामो दर्शन गर्नुहुन्छ त्यहाँ पछिबाट यस्तो घुमेर जानुहुन्छ
अनि यो हाम्रो यो ढोमा राङजुङ भन्छ नि ढोमा राङजुङ ढोमा निसिचाचिक भन्छ टिबेटिनबाट नेपालीबाट चाहिँ 21वटा तारा भन्छ है 21वटा तारा अब हाम्रो हिन्दूको नि छ होइन यहाँ बुद्धिस्टको नि छ होइन अब आउनुहुन्छ अब सबैले अब हिन्दू र बुद्धिस्ट भन्नुहुन्न अब एउटै सम्झेर पूजा गर्नुहुन्छ त्यही हो नि हाम्रो नेपालमा त है हजुर दुगा हो दु हाम्रो यो चाहिँ झन्डा हाल्नको लागि चाहिँ राख्नु भएको रहेछ उहाँ पहिला अनि अहिले यहाँ झन्डाकै कारणले चाहिँ यो चाहिँ भाँचिएको छ हाम्रो यो चलन चल्ती जसोमा चाहिँ गारमाथि गारको छरमा झन्डा हाल्ने एकदमै हाम्रो यो संस्कृत कल्चरमा चाहिँ त्यस एकदम चलन चल्ती छ सक्दोसम्म चाहिँ गारको माथि गारको छरमा चाहिँ झन्डा नहाल्दा राम्रो हुन्छ झन्डाले घरमा एकदमै पल्लम बनाउँछ यसको यो एउटा चाहिँ एक्जाम्पल जस्तो यही हो होइन यो यतिसम्म मोटो छ यतिसम्म बलियो छ तर पनि यसले पनि यो झन्डाले चाहिँ डल्लै दिएछ यसले बाँचिदिएछ हावा एकदम नराम्रोसँग हावा लाग्दाखेरि चाहिँ यतिसम्म चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ हावा भनेको त एकदमै शक्तिशाली हो नि त सबैजनाले थाहा छ त्यही भएर यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भयो सबैजनाले चाहिँ घरको छरमा चाहिँ झन्डा हाल्दाखेरि एकदम सानो हाल्दिनु होला Không gom lại lại, nhỉ gom lại lại chứ chẳng, nhỉ cũng rất xin xin. 누구야? 다 khác mẹ tập trung gì nào tiếc không phải ăn có sợ được cái. 누구야? Đúng không? 네 엄마하고도 니네 대다 착들. Mà tôi tập trung hai tiếng. Tập trung khỏi cái thời đấy. 응. Tập trung quá cả gì đâu mà. Nè. Cái sao có chắc thì Lúc sai xin nào ta đi giao đấy thì tập trung cả đấy. In này ta in chọc cả đấy. Ta trung không bao giờ khi mà tôi trung sẽ được khang. Nó nó không bắt được xem đal bây giờ sao cái gì. Mà cả. Cái cái sao cho nè. Ăn khăn rồi nhìn cha gọi cái kia đã xòe ra rồi nè. Cái sao là những cái món Tôi là trung sao ta thì chỉ đi khắc sao ra đi. Khi mà nàng khắc thế nào lấy đi phép cái rồi yang xăm xăm rong rồi yang xăm là thế nào. Nhớ ra thêm mẹ tao. nhìn sang ấy, cái nhà chỉ mà có rồi càng bị che. Cái khó cái năng yang đang đang. Thế cái men sao không cần có bất kỳ ai rồi. Đây là lợn. Ta chỉ đang đi vào cái thích cái này đúng không? Nhắm chưa được đúng vậy. Dạ. Cái cái chỗ nào ta? Nó có cái chiếc xe này. Cái cái xe ra rồi cái cổ. छिमेकी पार्न गरेर बाल्दिने र भाइ एकदम कसेर आशीर्वाद पनि माग्नु होला गुटिङ लाग्छ जाने मैं अलग खाँ